kache sorsar lok pensi ingdeng trok sike praket hom ke ACM hangke thegarni katalon Karbiang long angkang piprek jama di malong ingdeng krepli usuka mahangke thegarni katalon dolong kahino jok jang mi be arong arak pen dang lok ke ongdung atum kacheleng kisung KSA erovet lapen eklavet pedogia phan KRA pen puthot kachuningri Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Bosigni phain korake thom phom kuruarni lake Karbiang long arara phan isi ning karong arnilo bang sorni abangke Karbiang long arat do anatum ning karong pen ke doke thak nangji jinghon seroi nangji pen dang lok ke chok the kelele do anta kachi dia seroi nangji arnilo bang sorni phan ning karong CPC taralang so sertalin auditorium hall along ning karong pen talon pon ada por phainer kep malom pen ke EC speaker Rajuti so pen lama inkur ponsi KAC ke palong bek ru Samson singing tilapen karlitang khorsing terang aphan kachiki mopensi talon pon bonta bangso katalon arni raramai pialong kupila kiman bangso indeng trok sike praket hom aphong KAC mahang ke thegarni lake ningkarong arni lo bonta bangso hud abangke ratcharia marathon pamandet si kache sorsar lok amai si pamandet arjuik tha raratung MLA Darsing rong hangpen kaning jialam the MP के ST रिजर्व OBC रिजर्व SC रिजर्व पोलसन सी दोजी MP सीट भन के ऑटोनोमस लबांगसो आ पावर के ऑटोनोमस बुके आसीट लोंग के तोक्ते होता के आहुद सी इतुम भन 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पुगला बांगसो हुद बांके लाके अफ्रांग अमेन लो non ke constituency delimitation dolo non ke itum phan amen nange ke tok bon mang ke 6 ST parliamentary constituency difu oh autonomous po avide ke lake power ka pachiru ilo power chiru irelo MP along le autonomous ke donai ke liye autonomous power ke donai ke council along Karbiang long autonomous council, Dima House autonomous council long se autonomy autonomous a power donai. MP long ke autonomous a power avelo. MP long ke reserve chot hoda ke ST reserve, OBC reserve, SC reserve, pusi hoda ke reservation ito chot po. Hoda ke MP asi long ke autonomy autonomous pohormu ke hoda ke akam ang velo. Autonomous akam ke bang ke Karbiang long autonomous council. Karbiang Dimahasau Autonomous Council polong si dopo. La solam penta pini bangke dhorna padoli lo. La sonne langtam puludan te Meghaloi tura ST parliamentary seat ta 6 schedule hai. Hodakla khasi jointia autonomous district parliament punang pu hai. Bagrakla tura ST parliamentary seat pusipu. Shillong ST parliamentary seat pusipu. Pilon de kahadak Meghaloi long autonomous council dumvir kokloma. Kha jointia autonomous council vir kokloma. Khasi autonomous council vir kokloma. Autonomous council to lasi labangso amen penta nonako dhorna padolilo. Dakta itumke langdun prong lipo. La pensi CM, EM, MLA, MP tuhan keman me papang ton po. La ke kilu pulo, punai kilu lo ke. Jai ke thar ke tek ser la ke. Jini heta itum phan pachibhong ye phan. Itum bong paching ton ye phan. Itum mo ning papung ye phan. Ke tek thi tum phan kapafiri oi ko viritat potahung. Karbiga ke vir luta हूँ karbiya ke dam thai ve luta हूँ karbiya ke pivir videti fancy MOU ta ke sign lo karbiya ke pivir videti fancy MOS ta ke sign lo karbiya ke pivir videti fancy budget provision ya kong ta ke wan lo karbiya ke lan se pan tangi fancy MLA city sita ke wan thulo la so lam the bang ke ilitum pini foundation der ni ni li neng je nang kok neng jing tung pia poloma Mohet Rup Singh hai कारण ये लाने किजु में लाने के क्लेम के दाम लाने निगरों भी में लामा बांके ला नोट बहाइनी
ละบางโซริโฮนังยกดุนเวร์อบางผู้ตุมกาลิลียลามกลังลามกับประมาณนิ่งที่ดังเนี่ยลามตาปนิ่งที่เด็ดละให้อบางผู้ตุมผ่านบางitum karbiang long yong si monsam kecing tur akan sot pode labang sobang pubang pidoman itum bang text pen itum Halloween alang tumpan bang itum labang so keklemadam along dim itum pen bidai nei Bangso KECM hangki thegarni katalon along kachetong dun aluhi sarpo KECCM tuliram rong hangkaning jepon atenki madua racharia songatum setami mithanga songatum kilik kache pahai chora phan kalidet nangji iletum ningi si kedo pen jongsi hemprek hanglote longbekji lapen non ovi ki miatum social media longpen banga phan ke ther ki hap asai ke klema bangki ington ponapo jongsi ke chokche do pulote chepakeng seroi nangji pusi KECCM rong hangasang hopen jepon Pan jot kali don malitum hempek hangke iletum party dorom cipupe pin pensi kai cipupe pin pensi letum hempek hang nangi kali makalang don malitum kali makalang iletum ningi sipet pensi letum hempek hang nangi lalong iletum hempek ta long vek don malitum karbiang long penana te mon lang no iletum tek long social media long nilia chuning ria bangke social media ke tek atuma pan chuning riya bangke nile chuning riya bangke la poino nang litum tame social media long la son bang pan ke ther ke hap la ya sang deng bang ing ton nang bang pan kang ton la so karcara bang la so jutang bangke kang ton sige me don bang litum ete pene yong sike chok che do pulong te che peking nang ye to war ke litum do kokke nang li nilita keket unelo nilile choket siem leang ton choket jipukali nilipo leang ton theket jipukali karbiri chole bisar kedar thek lap jipukali mmc tumi ang ton chok lap ji theket jipukali engineer tumna thek the nilisia pekeng nunna baga engineer tumke den bineng le kori dake returning bell bineng le kori ko side permitting ke dake dhalai sige mejile long darbe nang lile repu ukalang masar pupila tum dain tege nil engineer lega porhe gali la se anutinda theke de anutinda re de mini mens and mini minds palam do anutinda la si il tumke collective advice anutin se advice budi sore chepe chon nangi don mang litum la si litum karbiang long an su se litum pa prang ji la ben litum ajil ding plipen ke mang hola da litum chunji don mang litum ete litum Nilitum KECM hin pen arong tinalong humri damsi ronga sara suma phan chitong damji lapen ahok pera sik sedul ajakong kache pachini ponji lapen BGR along le along ke do tuma phan ko son pensi ke tharle damji ma bangso puthak satami jingki che thandam ji pusi KECCM rong hanga sang hopen in jepon Katalon je udah bangke North ke do an sik sidur autonomous council tumpanan itum terametji hangaji hang pensi alang tum emetang matang culture laso troop sevan pendak competition isidopo laso competition to depen nong 8 ite tum people lake karbiang long day 17 November ni sin tum klempo sir nikon bak ni thomo program do iji hola bangke la pen ke organize karbiang autonomous council kan la isilo hinia bangke July cheklo arong tin nil tum tim karbiang long hin per damji rong sar hem humri damji rong sara apan meng man ping pip se poho pen la pen rong apasa pi bandar poho pen pipen kleng dun kleng sar po ban poho pen arbak pen la pen ke sarmar sar bimar la pen mekar ke doan kleng dun kleng sar po ke doan riso yang tum pen nil tum lam chupi choi government pen kelong kopi pia sayang deng long ake joy pen kelong hormu la sorong kelong PMY hem pen cheng lok la pen PMY hem ki pihut mane tangka poisa na hang dun ma la pen reson kat nang pihut pine tangka poisa na hang dun ma officers tum pen cheng lok la pen ke se ka chelang ye phan Narendra Modi pipon lo lak phopho tangka lo so lak phopho tangka rong so long lo malong le ma la pen la sawar sai rong sor long malong le mal hai bai dak lar sa pen ka chini ji phan
officers nil tum long nang dunji la pen ke hok pet a siksidul raja kong il tum ke long ching a siksidul la so putha ko PPC il tum ke long ching a siksidul ma la pen ke non malom ke thanta je panchayati ras lahaya hok hialam aputha ke than rong ke pon ba social media long ke theklong lahaya putha ta lamlar ke piji a fansi arong tin da menitum damji la pen ke pijar bijar arona teng pen ko son sika tharleji unjima un ema lahaya lam putha ka meniltum rar van waida klar sap pen thanji hemprek ta me etum ka che song pen ko son sing sambin me je song long te ko son siki chunjima lahaya putha ka me rong sophan waida klar sap pen thanji bluetooth pen ke ye election che phai hone re election pen ke election che phai hone election che phai ke rara tum sikang wai Karbi Anglong ra tum sikang wai voter tum sikang wai lagi ma phan ma vote piji pipe ne phanyong sina vote nang yok ji da long ne ta rem jak po tapi ne bluetooth a phan ke koi mate re election phan ke koi mate election commissioner phan ke koi kur la pen ke returning officer phan ke koi ke la ke a hok kali polamang ke nitum rar phan pachini nangji la pen ke 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 alam article 160 alam clause 8 alam la pen ke non akimia lo non introduce lo non July pen si chengpo aprang si pasel hai la bangke la sila so section pen pulong te nong nam ke jota ka tumhan a hok he pin pen ka pang dak pen lan rar phan ke thanta ba tumhan ke section 197 1D ateng pen la tumhan ke ningkan ke thom alang tumhan ke hatek bengun lo ningkan ke thom ke bel long le lo lasi la hai pen damen non July a chiklo pen ke pangcheng po laso akimia rona teng pen cheng ikpo lasi hola bangke criminal major act pulo laso bangke lasi hola so criminal major act ke non la July a chiklo ni phai si pen si cheng po lasi Karbi Anglong ar so jang tumpen ke thekire tumta la hai claim clear nagi hok pet pe alam ke pang dak de nagi la News report Harting Ronghang KTV News. Kidam tang suri hini rakre sening kan wo signifying koi rake thomaning kan hut wolong komaji along kido United Karbi Club along United Students Union of Karbi Anglong chi hekpen usuka song amahang pathek ponlo bangso piwang bom pen piniar ni anabang ke ingdeng krep di anang choksi kidam tang wo signifying koi rake thomarni Karbi Anglong angkang pi along usuka amahang ke thegarni talon pon Bangso Ingdeng Krip di usuka mahang ke thegarni ka talon pon laki Dengaon Regional Committee pen danglok Haraghat Regional Committee Pholoni Regional Committee usuka Dipu Regional Committee ahin pen sitami Bangso Ingdeng Krip di usuka mahang ke thegarni talon dun Lapenan parta usuka Bukolia Regional Committee usuka Bukojan Regional Committee ahin pen sitami Mesen pensi talon pon dun Bangso hut usuka mai phu bibison teron pen kanin je pona tengke Karbi Anglong arlo primary pen higher secondary school angdeng thanbang ka dure thekti Karbi Anglong arlo 208 lower primary school along inut vet lo thanbang si loke thanang do lapen high school pen higher secondary school angdeng along bang pharu troxy so se teacher vacancies dolang lasi KAC ka chari ke theki dinga tom prabjen pen primary pen higher secondary school angdeng thanbang ang hoi papleng kon sirak nang po CUET exam center Karbi Anglong arlo kawit det pen lo charli ari soi jangatum sungpiklo lasi KAC ka chari ke theki dinga tom prabjen pen Karbi Anglong arlo CUET exam center bi pon sirak nang ji pusi ninje pon asong am hang thegani ali alon pen data karchu katalon ajai mek ding poniklu lesi labang so mailo jesemet per bangke Karbi Anglong along rilong kiwang jilangani jesemet pet toklang hin abjap thipen kachi song pagi masini tu hin pen je than chi mum pon primary pen high secondary school angdeng han bang ka dure thekti lower primary school along 208 LP school along ke single teacher si lo than bom sini tum thek pon lo sona taksi high school pen high secondary along ke 700 teacher vacancies no anda dolang asi prabjin pen Karbi Anglong autonomous council kachari ke thek din tu han bang hoy ke pek pon seragi pandir tin pen tuning ripadi cream lo CUET exam center Karbi Anglong along rilong kaviret pen lo charli ari soyan du pinan kisun ke tora ke dam tam poro che charnang lo lasi prabjin pen Karbi Anglong autonomous council kachari ke thek din ta Karbi Anglong along rilong CUET exam center TV pon seragi panda tuning ripadi cream lo blapen TED and Parken committee government of assignment pen
6 sidul tet asal lang klok ki undun ari soyang tu non pun tame than bang hoy ki tek pon thek pon loi lang rasi prapjin ben Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thek din tame tet qualified candidate man tame prapjin ben than bang hoy ki tek pon srai man tani tin pen tuning ri padi krim lo News Report KTV News. Nomati MSC constituency ke damtang Congress a sorkar ke isialong ke charibo mahut anparta khorsing ti HAD minister lapen EM Asok Teron ahin pen rat ka cheleng kisung aputhak chinisi dengaw jangmi be arong adungalong thengpi adolong kahenothai adimalong dolong ki kimjia phanpura long e somponlo bonta bangso adimalong non an ningkan kep sosi pleng dera pita dolong abang ki kim pon pedet ajok adolong abang ki prithang anpinlo dolong kaheno kebak erajok arnibang hitikulat kidun pendanglok school kidun jia phan anta e ok chikomrom anpinlo langdamlo polote towar henlo rada phan kinang sot asonlo laso jok towara bangki dolo pubai phitsata towar pi angbong langroi ke pangkai pet along kikim kirang pon atheng pi adolong abangki heno et khangjanglo lasinon ki do bom ke ECEM an parta nomati constituency MEC rite sing hi aphansi bangso dolong nang semar pi vek thapusi ratpen kachuningri padopon athe bangso dimalong jongsi mesen adolong nang kimpilo pulote nilitum aronga ratla pen kaprek arata tum sitami beha hin punoi osomar loka charlia hin punoi joy ke pen chileng ponlong popusi rat pen tuning report news report KTV news KSA erovet donang jipu karbianglong arat kachuning ri penang anajak dinglo lapen anparta hamphanga song pendang lok nona phonga bangki karbi ronga sar ame hin pen setami karbia khe amoy arbum KSA erovet mate iklaivet ki padovek jia phansi penang antuning ri pon rintilo bangsolong karjupon alama bangke rat hamphanga song lapen non ronga saratum kachuning ri ateng pen KSA atum arjuji maputa karjualam the klangpon kedam tanga porahut KRAA aroarim kaprek along pen setami KSA atum iklaivet ki dujia phan tuning ri ponlo lason thot sibes karbianglong hamren rong supi hithi barim karbi lamet ameya sai hemalong pinitong sekot karbi locharlia song mate KSA atum isivet mate erovet ke do thek thepura pherangkia mai padopon lasolong KSA inglong pholong ke do KSA mepu mirjeng krola pen kongchun bang jok timong atum ahin pen erovet ke do jia phan kache kroyang thek kiklang KSA eklaivet ke do jia phan thangalam the chibi bepin ke kroya puthak KRAA ahin pen kurbang thu pipajur pon KSA atum along jongsi rat kache todun abe pulote thangna ta klempon thekhe lasi KSA erovet ke padujia phan abang putin akar bia tumta arpudo puta pherangkia malong pen ningje ponthi mane pini ke media te noni tum chuning ri ji mate kani ji polam thia la helo je tiripi atum nang thana te mate tiripi tum klema teng pensi a constituency tinta isi KSA ba kar bilo charlia song to phan ro pho pen ka paching room ja phan isi chuning ri du nang ji mate presbyt pinai posan sen ni tum pini da che tonglo nilia bangke full socheng constituency a president lo nili ji pudami po alam the puhelo je ba KSA do bha kachuningri ji po bangke alang li tum ro phota isivet eklaivet le do kulo tante alang li tum eklem pona den sta ma ja kong wi po son si heda athema nona son pu do jam dam lo pulon ta lu tinta kaching ki alam belek mande ji aso ane KSA po to bangke karbi lochar le song po to bangke la ke khaya mo ar bonglo alang li to abangke la ke me inu mate ke claim no ka bha ka tumlo thik la sona thaksi ili tum arbi atum mate kar biang long so ye non ta hiruni long long sai ro kom son ya vijiara ko long ta nangli tu KSA atum yong si eklaivet do pulo tante ili tum pan su se aja kong ke yi posan si nangli tu pan tuning bida lalo lapen ke aku KSA tum pan aja kong ke the lo je bahira ka pore o sumara tu phanta son ma non ka yu long ateng pulon ta du galak ko khala hai sta me nangli tum si uti kini ke lang pamalai ji posan si itu tuning bida jese metla non karbi lochardia song to non rukli rupo ki dolong pen eklaivet kapi duji polong
ni tum sacheng homos pen am the plan li bang la je pini sonsuri kisung do par biang long arat tum na si bang so sonsuri kisung pen ap jaw ke polodang te pu kesia tum si semet non political organization atum ben si semet bang ke patir ti ponangi esila solong jong si kesia tum cethak yam polodang te li tum la sonsuri kisung postame pe jaw ne daje si pini kan biang long long aja jarak kisung postame do pini uturmas te dalam le punon mate influx mate bang akhaya tum la dakar biang long chimit ne pin ke wang pen kedang lo long le bang duya hoi nang pet pen kedang lo son thak thak si long le pota punon bang khai tum phan si sidula long ria long hoi postame pi chimit ne pin hai hoi long postame ke siet tum chingru pet pen asyang tong isi bet pen si song si asisi सरकार के समय itu malam ardi nang di nili hamren hawaramai naiku nasi nilihin pen esemet kalbiru salia asong rupo tum han katuni kang tum abang ke lahelo no hejong tum masal ka than lo tasi itu kalbiru salia song ko hormu bang ke la ke non political organization lasi ini tum non cái thằng đó tỉnh lúc đang tệ là KSA của atum bang ta party tin long si chỉ bon học của son si chỉ plan đó là si siwet KSA dosi party tin political organization đó là số chỉ bon học cái dia phan bang si nilihin pen bang cái semet cái tunisi kampung an la pen itu non political organization lúc đang tệ kapeka khai bata state atum son bang kachau ya song atuman ke isiwa sido cha tangte itum ku pia posi itum bang ke non bang ke ro pipo anang le la si ma hu me lam mate si thraga me lam la ke ilitum ya kong ga be mate bang he ka pak nek joy long abidi la son si mandel lo itum ke thek kere do pusita me ilitum la ke ya kong ga be ida dia to wal si ma tang dat la si non kiasi klembom abangku doana pansame ropi photum hasame nitum galbirong asara mai hinpen kachuniri laga isibet dopen kidamtang mani chok kelo chok abang dolo chok se bang dolo same lahin chitia seroi pen chhon seroi chmat hasroi pen kalbiak hei apang isi atwa la kene ja pon thagi abidi klem rap dam rap pet ki rap pet chingwa rap si ke klem bang si mi po bang alam si ni to ma hin pen nang pang rom lo ala pen chuniri lo ala si ni tu rong asal mai hin pen la bang ke ni tu a ho ga hap langdam rote la da rong asal tumlong si pin po habi mate kedua narat tum sami rong asal arong rubalong si dolo la si antum ya si klem bangku bangku tum sami si rong asal tum si saru sahang namun tum si nang kapangrum lapen lahai abidi soe nang pidul ku mathapen mate methangarong asal wa apang isia mana peng pipen lai hoi pupul Jemaat hasroi kidia seroi pen isiwet kiasi klem rapat longya phan bang si matha nang ko so phan si nitum hin pen chuniri News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.